Karandaşım kitabım, uzdu gitti yıllarım. Defterim hem finalım, sağ bulunuz dostlarım. Karandaşım kitabım, uzdu gitti yıllarım. Defterim hem finalım, sağ bulunuz dostlarım. Bugün part altında bağlar түгел, ularning aytganlari hem ular tarix fanidan birden davlat imtihonini yozalar. Biz bir de yuka. Во-первых, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о том, что дети имеют право пересдать экзамен. Второй момент, значит, нам, родительской общественности, разрешили за 2 недели до начала экзамена выбирать профильную математику, заявить о своем желании сдавать профильную математику. Почему? Потому что страна нуждается в инженерных кадрах. 11 классны бетерәбез. Тарихтан экзамен бирә. Мин дә биреп карарга булдым. Тормышларга старт бирә, соңгы кыңгырау, төшкә генә керер инде. Дәресләр тузлау, тормыш формулаларында сеңдерде гайбәт. Мин тарихны яратам, шуңа да бу экзаменга килдем. Бик җиңелдер, әйтмәс идем.